basa kweyanjira office aho naho ikintu kije kwa nyuma ya district zombire okugumiza muno kunyura omuguha ahabwenshonga yensharo. Ikinombe cyo kushangwa mu cyaro cyangwa muri kanara y'ifactory ya Himeru kutimba limestone nicyo kiresereho butekereza na hagati ya district ya Kamwenge na Kitagwenda obwe buri omwe ari kugira ngo nicangwa wabo. Onkito tugendera habihandiko ona means submission ina kwire turi virika fotopoto ne yereka buri kimwe cyona bakugambira ngo function zone ezikorwa hima habwa kwareje. It was either Nyaban sub-county yakare or now it's Kanara. It is true. Abari kuhereza ubutimba nabeyi. Nabari kuterera kuriya nabeyi. Tonka area community ndo bari batere mu bantu deserted. Haza abantu aba. Ito tubine ababene baturomu omu register eriyaha ababene baturomu na kasiyezi. Iki nicyo kigemeserize Minister w'ihanga habwa government z'ebyanga Victoria Businge kuhika umwanya kubuganaho n'abatura hamwe n'abebembezi. Wekinombe ero wanje mu ngoma wanje office yeje abakozi bona kadyo wanje naza kugaba ubutimba mbagabira go butimba ubashiti ni saa basu n'imyaka mikuru kandi ebyo bintu byona nabimanya kandi wono ukimanya rerwe niyo yabiretanisa Kamwenge na Kitagwenda. In fact ebire Kamwenge na Kitagwenda hati ekeri Nyabane sub-county na Kamwenge sub-county. Ahantu ho Minister shariremo kweta bebembezi ba Kitagwenda na Kamwenge hakitebe kikuru cya ministry ya government z'ebyanga. Urejesa neyoreka bwino abantu bayikara Kamwenge cyonke takachwirwemo hati obwechwirwemo nabakaguza aba bantu bahurusoro abo bagamba baroho nabakaguza hati mulibuka Gasha kwa Sande Rogers.